салому дуруст шунавандагони азиз, муҳимтарин хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз 15 октябри 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз ҳаводисҳои Бишкек шурӯъ мекунем. Имрӯз панҷшанбе 15 октябр Сооронбой Жээнбеков, президенти Қирғизистон, аз мақоми худ истеъфо дод. Дар ин хусус дафтари матбуоти раисҷумҳури Қирғизистон хабар медиҳад: ман қудратро дар даст надорам. Ман намехоҳам дар таърихи Қирғизистон ҳамчун президенте бошам ки бо хун олуда ва ба сӯи шаҳрвандони худ тирхолӣ кунам. аз ин рӯ ман тасмим гирифтам ки истеъфо диҳам, менависад дафтари раисҷумҳури Қирғизистон аз қавли Сооронбой Жээнбеков. ба гуфтаи президент, вазъият дар Қирғизистон дар ҳоли ҳозир ба даргириҳои мустақим байни эътирозгарон ва нерӯҳои амниятӣ наздик аст ва худи ӯ намехоҳад сабаби ин нооромиҳо шавад. рӯзи 14 октябр садҳо нафар таҳоззургарон дар назди бинои ҳукумат дар маркази Бишкек ҷамъ омада истеъфои Сооронбой Жээнбековро талаб карданд. ёддорас мешавем ки 5 октябр дар Қирғизистон тазоҳуроти оммавӣ сар зад ки ин ба натиҷаҳои интихоботи парлумонии рӯзи 4 октябр сабаб гашт. сарвазири собиқи Қирғизистон Қуботбек Боронов истеъфо дод. роҳбарони ҳизбҳои оппозитсионӣ як шӯрои ҳамоҳангсози идоракунии кишварро таъсис доданд ва Содир Ҷапаровро, ки аз зиндон тарафдоронаш раҳо карда буданд, ба мақоми сарвазирӣ пешниҳод намуданд ки бо тасдиқи парлумон ва розигии Сооронбой Жээнбеков Содир Ҷапаров ба мақоми сарвазири Қирғизистон таъин гардида буд. пештар котиби матбуоти президенти Қирғизистон Толгона Стамалиева дар бораи масъалаи истеъфои президент Жээнбеков изҳори назар карда буд, аммо гуфта буд ки президент баъд аз интихоботи парлумонӣ ки ба наздикӣ баргузор мегардад аз мақоми худ хоҳад рафт, вале ба таври ғайричашмдошт имрӯз Сооронбой Жээнбеков истеъфои худро эълон кард. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. ба мавзӯи дигар мегузарем. донишҷӯёни хориҷии донишгоҳҳои Русия аз кишварҳои кушод ки равобити ҳавоияшон ба Русия барқарор гардидааст, метавонанд ба Русия ворид шаванд, аммо донишҷӯёни хориҷие ки Русия бо кишварҳои онҳо токунун парвозҳои мустақимро барқарор накардааст, бояд таҳсилро фосилавӣ идома диҳанд, гуфтааст вазири илм ва таҳсилоти олии Русия Валерий Фалков. ваз қисман ислоҳ мешавад, зеро мо медонем ки ҳаракати ҳавоӣ ва марзҳо бо як қатор кишварҳо боз аст, аз ҷумла бо Қирғизистон, Қазоқистон ва Беларус аз 21 сентябр, бо Кореяи Ҷанубӣ аз 27 сентябр. ва агар донишҷӯёни хориҷӣ шаҳрвандии ин кишварҳо дошта бошанд ё истиқомат дар ин кишварҳоро дошта бошанд, онҳо метавонанд албатта имкони вуруд ба Русияро имкон пайдо кунанд. илова доштааст Валерий Фалков дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии Россия 1. аз ин пештар низ вазири илм ва таҳсилоти олии Русия эълон дошта буд ки донишҷӯёни хориҷии кишварҳое ки Русия парвозҳои байналмилалии мустақимро бо кишварҳои онҳо барқарор накардааст, дарсҳоро фосилавӣ омӯхта истодаанд, вале дар ин маврид омури дақиқро вазорати таҳсилоти олии Русия эълон накардааст ки чӣ миқдор донишҷӯёни хориҷӣ берун аз Русия дарсҳоро тариқи фосилавӣ анҷом медиҳанд. طبق گفته Валерий Фалков, шумораи хеле зиёди донишҷӯёни хориҷӣ тобистон дар Русия монданд ва онҳо таҳсилро мустақиман идома дода истоданд, зеро онҳо тарки Русия накарда таътили тобистонаро дар шаҳракҳои донишҷӯӣ донишгоҳҳои худ сипарӣ намуда буданд. идомаи хабарҳо. вазорати умури дохилии Русия бо пешниҳоди тарҳе ба ҳукумат мехоҳад ба қоидаҳои воридшавии шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия тағйирот ворид кунад. яке аз тағйиротҳои ғайричашмдош таъин гирифтани ҳатмии эзи ангушти нафари хориҷӣ ҳангоми воридшавӣ ба Русия мебошад. дар ин хусус рӯзномаи Парламентская газета менависад: ҳоло токунун танҳо онҳоеро дар супоридани эзи ангушт вазифадор мекунанд ки барои гирифтани патенти меҳнатӣ, иҷозатномаи кор, иҷозат барои истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат, паноҳандагии муваққатӣ, мақоми гуреза ва гирифтани шаҳрвандии Русия ба мақоми Русия муроҷиат мекунанд. ҳамзамон қисме аз муҳоҷирон ба ин рӯйхат шомил нестанд ва аз ин рӯ мақомот тасмим гирифтанд ки ба қавле ҳимояи шаҳрвандони Русияро таҳким бахшанд.
همینطور مثلا شهروندان اتحاد اقتصادی اوراسیا به مثل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان می توانند بدون قاعده‌های در بالا آورده شده به روسیه وارد شوند و از آنها اجازه‌نامه مخصوص نیز طلب کرده نمی شود. قید کرده می شود که هنگام تشخیص طبی طبیبان باید در اساس تحلیل ها تصدیق کنند که شهروند خارجی از نشأه‌مندی رنج نمی برد و بیماری برای جامعه خطرناک ندارد. گرفتن از انگشت خارجیان در نوبت خود برای معین کردن حملگری که جنایت صادر کرده است، چنین جنایتکاری را که از روسیه راندند اما با حجت‌های عکس دیگر و یا قلبکی به روسیه از نو وارد می‌گردد کمک می‌کند. این معلومات به کارمندان مقامات حفظی حقوق در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم نیز یاری می‌رساند. تحولات این ساعته را در نشر خبری مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. در روسیه میمونیم و در موضوع مهاجرت خبرها رو ادامه میدهیم. از اول سال شهروندان خارجی بیش از 25,000 جنایت و تقریباً 466,000 قانونشکنی مأموری را در حدود روسیه صادر کردند. چون این معلومات در پاسخ وزارت کارهای داخلی به درخواست وکیل دومای دولتی اناتولی ویبورنی که آن را پارلمنتسکایا گازتا نشر کرده است آورده شده است. طبق این سند از ماه ینور تا سپتامبر سال 2020 بیش از 4.3 میلیون خارجی به روسیه وارد شدند. در این مدت مهاجران 25,273 جنایت و 466,195 قانونشکنی مأموری صادر کردند. وزارت امور داخلی روسیه میگوید همچنین 13,205 نفر شهروندان در روی خط جستجویی با قانونشکنی ها و جنایت های گوناگون قرار دارند. مقایسه این معلومات با نشان دهنده های سالهای گذشته نشان می‌دهد که امسال جنایتکاری در بین مهاجران افزایش یافت. همین طریق در سال 2019 به روسیه 15.7 میلیون شهروند خارجی آمدند و شماره جنایت‌های تشریف آورندگان 38,563 نفر را تشکیل داده است. در سال 2018 تقریباً 16.3 میلیون شهروند کشورهای دیگر به روسیه آمدند که شماره جنایت‌های در آن سال صادر گردیده 42,676 عدد را در بر می‌گیرد. مهاجران اکثر وقت به گروه‌های تروریستی و ملت‌گرای برای اعمال جنایتی کشیده می‌شوند. قید می‌کند اناتولی ویبرنی وکیل پالاتای پایانی پارلمان روسیه. به گروه خطر عادتاً اشخاص از کشورهای داخل می شوند که وضع نامساعد اقتصادی دارند که برای جستجوی کار به روسیه می آیند. در حالت گم کردن کار، محروم شدن از مقام حقوقی و مشکلات دیگر، آنها نمی توانند برای کمک های اجتماعی به دولت مراجعت کنند و به سطر قانون نزدیک می شوند. تاکید داشته است وکیل دومای دولتی روسیه. شما تحولات تاجیکستان و جهان را میشنوید و از روسیه به فرانسه می رویم. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون روز چهارشنبه در منطقه ایل دی فرانس که در آنجا پاریس جایگیر است و در 8 شهر دیگر این کشور بنابر سرعت گرفتن پنجشنبه کرونا ویروس کووید 19 جاری کردن ساعت کماندانتی شبانه روزی را اعلام کرد. به گفته پرزیدنت ساعت کماندانتی از ساعت 21 تا 6 صبح به وقت محلی حداقل 4 هفته عمل می‌کند. این تدبیر به غیر از منطقه پاریس و گرنوبل، لیل، لیون، تولوزا، اکس ان پروانس، مارسل، مونپله، سن اتن و روان نیز تطبیق کرده می شود. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون واضح کرده است که چنین چاره‌ها را به طرفخانه‌ها و ملاقات با دوستان پس از ساعت 21 استثنا می‌کند. و قید کرده است که هر کسی که در وقت ساعت‌های کماندانتی از خانه بیرون خواهد رفت باید دلیل جدی داشته باشد. بیرون کردن این قاعده در پی 135 یورو جریمه دارد. اینچنین به گفته ایمانوئل ماکرون از شهروندان و مهمانان دعوت کردند که از ملاقات زیاد از 6 نفر در سر میز کناره‌گیری کنند. در این مورد استثناء عائله‌هایی میباشند که اعضای خانوادگی آنها زیاد از 6 نفر هستند. پرزیدنت فرانسه تاکید کرده است که هدف از جاری کردن محدودیت‌ها کاهش دادن سطح همه‌روزه کرونا ویروس از 20,000 تا 23,000 میباشد. ما امروز باید این چاره‌ها را رعایت کنیم تا در آینده از چاره‌های سخت‌تر جلوگیری کنیم. ابراز داشته است ایمانوئل ماکرون.
همزمان پرزیدنت فرانسه قید کرده است که محدودیت‌ها در استفاده نقلیات جمعیتی جاری کرده نشده‌اند. علاوه گردیده است که حکومت زندگی مردم را نظارت کردنی نیست. ساکنان کشور می‌توانند به تعطیل برآیند و اعضای عائله‌های خود را ببینند. همزمان رئیس جمهور از ساکنان دعوت کرده است که استفاده پوشش نقاب را ادامه دهند و قاعده‌های فاصله اجتماعی را رعایت کنند. خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه.